Draga deco, pročitat ću vam priču o Aladinu. Dragi prijatelji, dobrodošli u Agrabu, grad magije. Čuo se glas putujućeg trgovca koji je upravo dojahao na pustinskoj kamili. Ispričat ću vam priču o jednoj neobičnoj lampi i još neobičnijem mladiću. Sve je počelo jedne zvezdane noći. Na vrhu peščane dine stajao je konj sa jahačem na leđima. Tajanstvena crna prilika posmatrala je pustinju obasjanu zvezdama. Iznenada se u pustinskoj noći pojavi još jedan čovek. Kasniš Gazime, reče crni jahač. Oprosti, Džafare, zadihano odgovori ovaj. Daj mi drugu polovinu medaljona, bio je nestrpljiv crni jahač. Ne tako brzo, odgovori Gazima, šta je sa obećanim blagom? Ali Džafarova verna papiga zgrabi u letu deo dragocenog medaljona, otevši ga iz ruku zbunjenog Gazima i odnese ga svom pohlepnom gospodaru. Sastavljeni delovi medaljona blesnuše neverovatnim sjajem. Bio je to blistavi skarabej koji neočekivano polete iz Džafarovih ruku kroz pustinsku noć. Prateći trag njegove čarobne svetlosti, sumnjivi putnici krenuše za njim. Vinuvši se visoko u nebo, skarabej iznenada utonu u peščane dine i nestade u podnožju velike tigrove glave sa blistavim očima, čija se razjapljena čeljust izdizala iz peska. Posle toliko godina traženja, čudesna pećina, uzviknu crni jahač. Donesi mi iz pećine čarobnu lampu i blago će biti samo tvoje, reče Džafar Gazimu. Lakomisleni Gazim bez razmišljanja požuri ka pećini, zakoračivši u razjapljenu čeljust, on začuo zastrašljujuću grmljavinu. Stoj! Ovamo može ući samo onaj čija vrednost leži duboko u njemu, samo nebrušeni dijamant. Tada se tigrova čeljust naglo zatvori i Gazim nestade u pećini. Pa kad je tako, promemlja Džafar, naći ćemo i taj nebrušeni dijamant. Nije ni slutio da mu je taj dragulj nadomak ruke. U Agrabi je sve vrvelo od života, ali i od sitnih lopova. Za jednim od njih upravo su jurili sultanovi stražari. Stani lopove, vikali su za mladićem koji je ukrao veknu hleba. Spretno preskočivši zidove, begunac se već spuštao niz užad za sušenje rublja. Bio je to Aladin. Poznavao je Agrabu kao svoj džep, te sa svojim vernim majmunčetom obuvom uvek uspevao da nadmudri stražare. Često je ovaj snalažljivi mladić uživao u zvezdanom nebu iznad svog doma u najsiromašnijem delu Agrabe. Posmatrajući veličanstvene kupole sultanove palate u daljini, sanjario je u udobnom životu, ali iznenada se seti grubih reči oholog kraljevića. Ulični pacov, uzviknu uvređeno, da, baš tako mi se obratio. Za to vreme sultan je pokušavao da se izbori sa kapricima svoje jedinice, koja je odbila još jednog bogatog prosca. Jasmina, zakon kaže da se moraš udati pre svog sledećeg rođendana, prekorno je podsjetio otac, a to je za 3 dana. Ali oče, bunila se Jasmina, mazeći rađu svog ljubimca tigra. Kako možeš očekivati od mene da se udam za princa Ahmeda kad ga uopšte ne volim? Jasmina je bila devojka nesputanog duha. Želeći da slobodno živi svoj život, princeza odluči da pobegne iz palate. Preobučena u seljanku šetala je ulicama Agrabe, ne sluteći kakve je sve opasnosti vrebaju. Prodavci su je mamili nudeći joj slasne datule, smokve i drugu zanimljivu robu.
O, kakva prelepa devojka, uzdahnuo Aladin, očaran njenom lepotom. Naviknuta na raskoš, ona posegnu za voćem, ne znajući da se izvan visokih zidina palate sve moralo platiti. Kradljivice, povika pobesneli prodavac voća, zgrabivši sirotu devojku za ruku. Jasmina pokuša da se oslobodi, ali je stisak njegove ruke bio prejak. Tada neočekivano pritrča Aladin, sprečavajući trgovca da povredi devojku, sklanjajući od radoznalih pogleda i glasnih pretnji, Aladin je povede u svoje skrovište. Za to vreme zli Džafar, koji je inače uživao puno sultanovo poverenje, u svojoj sakrivenoj laboratoriji netremice je gledao u peščani sat. U bleštavim nabojima energije koja je u satu sevala poput munje, tražio je odgovor. Pokaži mi onog ko može ući u čudesnu pećinu. Otkrij mi nebrušeni dijamant. Tada se u peščanom vrtlogu pojavi poznati lik. Bio je to Aladin. Aladin je uživao u uzbudljivoj devojčinoj priči kada u njegovo skrovište iznenada upadoše stražari. Zarobivši zbunjenog mladića, spremali su se da ga bace u tamnicu, ali im Jasmina prepreči put. Pustite ga, naredi skidajući kapuljaču s glave. Naređuje vam princeza. Zanemeli od čuda, stražari stadoše kao ukopani. Princezo, šta radite ovde? Zapanjeno upita narednik, poklonivši se sultanovoj kćeri. Ali čak ni ona nije mogla da ih zaustavi u izvršenju Džafarove naredbe i oni odvedoše Aladina. Zarobljen u sultanovoj tamnici, Aladin je bezuspešno pokušavao da se oslobodi teških lanaca. Tada mu u pomoć priskoči njegov verni Abu. Skinuvši lance, Aladin je sanjario prelepoj princezi. Ah, kako bi volao da se oženim tom devojkom, uzdahnu mladić. Ali ja sam samo obična skitnica i ulični pacov. Tada se iz zatvorskog mraka pojavi neobičan starac. Samo slabići odustaju, dragi dečače. Prati me i uskoro ćeš biti najbogatiji mladić. Tako ćeš zadiviti svoju princezu, reče starac i povede Aladina kroz tajni prolaz u zidu. Čekao ih je dug put kroz pustinju. Probivši se kroz strašnu peščanu oluju, najzad stigoše do tigrove glave. Ko to remeti moj san? Začu se strašna rika. To sam ja, Aladin. Uđi, odgovori tigar, ali pazi, ne smeš uzeti ništa osim čarobne lampe. Ajde, šta čekaš, hrabrio ga je starac, gurajući ga u tigrovu čeljust. Idi već jednom i donesi mi tu čarobnu svetiljku, viknu nestrpljivo. Tada ćeš dobiti sve što poželiš. Najzad Aladin i Abu pođoše dugim hodnikom koji je vodio duboko u pećinu. Prolazeći pored gomila zlata i dragog kamenja, imali su čudan osjećaj da ih neko prati. Iznenada ugledaše ćilim prelepih šara koji je stidljivo izvirivao iza visoke gomile zlata. Gle, čarobni ćilim, uzviknu Aladin uzbuđeno. Možda nam on može pomoći da pronađemo čarobnu lampu. Uskoro ih je čarobni ćilim vodio dugim mračnim hodnicima, sve dok na kraju jednog od njih ne ugledaše prostranu dvoranu. U njoj se uzdizala ogromna stena na čijem je vrhu bilo isklesano postolje, a na njemu čarobna lampa. Zar smo zbog ove starudije prevalili ovoliki put? Uzdahnuo Aladin razočarano, razmišljajući o gomilama zlata koje je ostavio za sobom. Iskoristivši trenutak Aladinove nepažnje, Abu odjuri prema velikom kipu u čijim se rukama nalazio veličanstveni rubin. Uzalud ga je čarobni ćilim odvraćao od njegovog opasnog nauma. Abu je bio suviše opčinjen plamtećim sjajem dragog kamena da bi ga poslušao, te pohlepno zgrabi dragulj.
Neposlušni uljezi, zagrme razjareni tigar, dodirnuli ste zabranjeno blago. Zato ćete zauvek ostati zarobljeni u mračnoj pećini. Izgovorivši ovu strašnu kletvu, kip se poče topiti, a zajedno sa njim i sve u pećini. Spretno pokušavajući da izbegne smrtonosni odron, Aladin potrča tražeći izlaz, ali se okliznu i polete ka dnu. U poslednjem trenu ugleda ga čarobni Ćilim. Spasivši mladića iz sigurnog zagrljaja usijane lave, Ćilim polete ka uplašenom Abu. Tek što ga je Aladin zgrabio, kamen na kome je majmun stajao nestade topeći se u užarenoj crvenoj reci. Poleteše pravo ka tigrovoj čeljusti, kad odvaljeni kamen polete na Aladina, oborivši ga sa letećeg Ćilima. Hrabri mladić je uporno pokušavao da se domogne izlaza gde ga je čekao nestrpljivi starac. Ej, pomozi mi, odozivao je Aladin. Prvo mi daj čarobnu lampu, zareža starac, otimajući je iz Aladinovih ruku. Najzad je moja, pobednički zagrme prerušeni Džafar, otkrivši svoje pravo lice. Evo i tvoje nagrade, uzviknu, a u njegovoj ruci blesnu bodež. Dok se spremao da mladiću zada smrtonosni udarac, neočekivani bol ga zaustavi u kobnoj nameri. Abuovi oštri zubi zariše mu se u ruku. Umaknuvši Džafarovoj oštrici, Aladin i Abu strmoglaviše se nazad u pećinu, pravo u uzavrelu lavu. I ovog puta u pomoć im dolete čarobni Ćilim. Bili su spaseni, ali još uvek zarobljeni. Uskoro je i pećina prestala da podrhtava. Taj prevarant nas je nasamario, besno uzviknuo Aladin. Nikad se nećemo izvući odavde. Abu je veselo skakutao oko zabrinutog gospodara, držeći u rukama neobičnu starudiju. Pa to je čarobna lampa, uzviknuo Aladin oduševljeno. Bravo, maleni, ovog puta si uzeo pravu stvar. Pokušavajući da pročita reči ispisane na lampi, Aladin je protrlja brišući debeli sloj prašine i peska sa nje. Zablistavši neobičnom svetlošću, lampa neočekivano zadrhta i iz nje pokulja oblak čudnog dima koji ispuni pećinu, a zatim lagano poče dobijati svoj pravi oblik. Bio je to ogromni plavi duh. Bljak, fuj, 10.000 godina sedim zarobljen u ovoj majušnoj lampi, zagrme duh. Ko si ti? upita Aladin podrugljivo. Ja sam ogromni, neponovljivi, doduše predugo zarobljeni duh iz čarobne lampe. A vi, dragi moji gospodaru, imate tačno 3 želje na raspolaganju, ni manje, ni više. Ako si tako moćan, reče Aladin domišljato, kako to da ne možeš da nas izvučeš iz ove pećine? Ne sluteći Aladinovu prevaru, dok ih u tren oka oslobodi. Uskoro je vesela družina letela prema Agrabi. Šta je s moje 3 želje? upita Aladin praveći se nevešt. Jednu si već iskoristio, odgovori duh. A ne, odgovori Aladin. Nisam ja poželao da nas izbaviš iz pećine, nego si ti to uradio na svoju ruku, objasni mladić. Ono što ja zaista želim jeste da postanem bogati princ. Tada bih mogao da zaprosim princezu Jasminu. Još nije do kraja ni izgovorio svoju želju, a već je stajao pred sultanom u raskošnoj odeći. Doletevši na čarobnom Ćilimu praćen veličanstvenom paradom, kraljević Ali zadivio je sve prisutne. Radoznali narod tiskao se ulicama Agrabe ne bi li video Jasmininog prosca. Vaše veličanstvo, reče Aladin poklonivši se sultanu, došao sam izdaleka da zamolim za ruku vaše kćeri, nastavi u otmenom maniru. Čast mi je i zadovoljstvo, dragi prinče, uzvrati zadivljeni sultan. Jasmina nije delila očevo oduševljenje, ali joj se prijatni mladićev glas učini poznatim. Bila je sigurna da je taj glas nedavno čula na gradskoj pijaci. Ugledavši mladića na letećem Ćilimu, princeza zaboravi na svoju ljutnju. Veruješ li mi, upita je princ, Ali pozivajući je na vožnju Ćilimom. Pa da,
odgovori devojka i prihvativši njegovu pruženu ruku, oni poleteše iznad raskošnih kupola sultanove palate. Vinuvši se put oblaka, uživali su u lepoti zvezdanog neba nad Agrabom. Ali Džafarovi stražari vrebali su povoljnu priliku da uhvate Aladina. Sačekavši da isprati princezu, vojnici ga zarobiše i svezanog baciše preko hridina u more. Aladin je tonuo sve dublje, bespomoćno pokušavajući da se oslobodi, no tada, slučajno protrljavši čarobnu lampu, ugleda pred sobom vernog duha. U redu, neka to bude tvoja druga želja, prihvati duh. Hvala ti, duše, jedva izusti Aladin, udahnuvši vazduh. Za to vreme okrutni Džafar upravljao je hipnotisanim sultanom, zadobivši ruku njegove kćeri, postao je sigurni naslednik prestola, o čemu je oduvek maštao. No Aladin je stigao u pravi čas da osujeti još jednu Džafarovu prevaru. Vaš savjetnik se koristi prljavim trikovima, uzviknu Aladin, otkrivši Džafarovo glavno oružje, pa slomi njegov čarobni štap, a sultan se istog časa prenu iz čudnog sna. Ti podla zmijo, zagrme sultan, straža, uhvatite ga. Ali lukavi Džafar umače stražarima i sa jagom se sakri duboko u tamnici, smišljajući kako da se domogne čarobne lampe. Taj prevarant nije nikakav princ Ali, već običan ulični pacov, pakosno je likovao Džafar. Prepoznao sam ga po čarobnoj lampi koju je imao kod sebe. A sad želim da odeš i doneseš mi je. Jago je uvek bez pogovora izvršavao sve želje svog okrutnog gospodara. Dozivajući Aladina umilnim jasmininim glasom, Jago na prevaru zgrabi čarobnu lampu i odnese je Džafaru. Siroti duh sada je bio u vlasti zlog čarobnjaka. Izašavši iz lampe, zbunjeni duh pred sobom ugleda svog novog gospodara. Oholi Džafar nestrpljivo objavi svoju prvu želju, da postane moćan poput sultana. Duh je morao da ispuni sve što bi gospodar zatražio, ali ovog puta to učini teška srca. Moja druga želja je da postanem najmoćniji čarobnjak na svetu, likujući povika Džafar i istog časa osjeti u sebi zastrašujuću silu. Želeći da pokaže svoju moć, Džafar pretvori Aladinovu raskošnu odeću u obične rite, a zatim na očigled iznenađene princeze snažno zamahnu, bacivši Abua i njegovog prijatelja sa vrha kule. Žao mi je, Abu, reče Aladin, stresajući sa sebe snežne pahulje, dok je siroti majmun cvokota od zime. Požuri, Abu, moramo se vratiti pre nego što Džafar potpuno zavlada. I promrzli prijatelji poleteše sa severnog pola nazad u Agrabu. Iako razočarana Aladinovom prevarom, Jasmina se obradova kad ga ugleda kako se krije u blizini. Odlučila je da primeni malo ženskog lukavstva, ne bi li odvukla Džafarovu pažnju i tako pomogla Aladinu da se domokne čarobne lampe. Ali Džafar otkri princezinu prevaru i obuzet silnim besom poče da baca zle čini na sve oko sebe. Jasmina se našla u ogromnom peščanom satu, lagano tonući sve dublje. Abu je u trenu postao obična igračka, leteći ćilim je bio potpuno uništen, dok je na Aladina pljuštala vatrena kiša oštrih mačeva. Ti ljigava zmijo, izazivao ga je Aladin. Znao sam da si prevelika kukavica, da bi se pošteno borio protiv običnog uličnog pacova. Zmija, kažeš, pokazat ću ti ja ko je zmija, siktao je Džafar, pretvorivši se u džinovsku kobru koja je palacala svojim dugim, račvastim jezikom. Aladinovi izgledi da pobedi bili su veoma slabašni. Ali tada mu na pade jedna ideja. Grešiš ako misliš da si najmoćniji. Duh iz lampe je daleko ispred tebe, uzviknu Aladin. On ti je dao moć, ali ti je može i uzeti. Da, ali na tvoju veliku žalost ne još dugo, zasikta sujetna kobra. Duše, naredi Džafar,
Spremi se za moju treću želju. Želim da postanem svemoćni duh. Vaša želja je za mene zapovest, odgovori duh nevoljno i Džafar se istog časa pretvori u ogromnog duha, dok je svemoćni duh stvarao silovit vrtlog preteći da usisa sve što mu se nađe na putu. Domišljati mladić dograbi čarobnu lampu. Da nisi možda nešto zaboravio, Džafare, uzviknuo Aladin, brzo je protrljavši. Želeo si da postaneš duh i eto, postao si, vrisnu Džafar držeći u ruci unezverenog jaga dok ih je čarobna lampa vrtoglavo uvlačila u sebe. Oslobodivši se strašnog Džafara, svi se vratiše svakodnevnom životu. Aladin odluči da iskoristi i svoju posljednju želju darujući duhu slobodu. Ma šta ljudi govorili, ti ćeš za mene uvek biti princ, reče duh opraštajući se od Aladina. Tako je, uzviknu sultan, to si dokazao svojim nesebičnim delima. Vreme je da promenimo naš stari zakon. Od sada će princeza moći da se uda za onog koga voli, svečano objavi sultan. I kako to samo u pravoj bajci biva, Jasmina je odabrala Aladina. Čiča miča i gotova je i ova priča.